Umupaka w'u Rwanda n'igihugu cya Uganda mu karere ka Mirama ku ruhande rw'igihugu cya Uganda haravugwa imyigaragambyo ikomeye cyane yakozwe n'urubyiruko ndetse n'abandi bantu basanzwe muri rusange bafasha igihugu cya Uganda mu by'ukuri gukurikirana cyangwa se kwishyirwa mu bikorwa by'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Hanyuma rero n'imyigaragambyo ikomeye cyane barigaragambiriza iki? Baravuga yuko mu by'ukuri Minisiteri y'Ubuzima n'izindi nzego zibishinzwe zimaze amezi arenga 6 mu by'ukuri ntacyo zibamarira zitabaha amafaranga cyangwa se agahimbaza musiki bemerewe bitewe n'akazi gakomeye cyane bakora nk'uko bakomeje kugenda babivuga. Hanyuma rero n'imyigaragambyo bakoze biza gutuma mu by'ukuri ahangaha urujya n'uruza ruhagarara ndetse kandi n'ibikorwa by'ubucuruzi nabyo byaje gufunga kubera yuko basaga nkaho bari barakaye cyane. Abangaba rero bavuga yuko mu by'ukuri ni igikorwa cyabaye ku munsi wo kwa gatandatu, bavuga yuko baheruka kubona amafaranga mu kwezi kwa 10 umwaka ushize wa 2020. Ati kandi twatanze ubuzima bwacu, ati bamwe muri twebwe baranarwaye baranduye ati icyorezo cya COVID-19 atariko baza gukira kubw'amahirwe. Bakaba mu by'ukuri bari barakaye cyane bavuga yuko leta cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima igomba gukora ibishoboka byose ikabaha amafaranga yabemereye kugira ngo nabo babashe gukomeza ubuzima bwabo. Bavuga yuko rero mu by'ukuri amafaranga abafasha mu mibereho yabo ya buri munsi, niyo bagomba kurira, niyo bagomba kwishyuramo amazu cyangwa se amacumbi babamo nk'uko babitangarije ikinyamakuru The Citizen cyari cyabasuye. Imyigaragambyo rero nk'uko nabivuze yabereye ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cya Uganda mu karere ka Mirama Hills mu by'ukuri. Hanyuma rero umuyobozi wa kariya gace witwa Dr. Frank Byamukama akaba mu by'ukuri yaravuze ko bakoze ibishoboka byose, bakomeje gukora akazi, bakomeje gufasha abaturage gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 atariko ati mu by'ukuri amafaranga yabo akaba aheruka kuboneka umwaka ushize ati mu kwezi kwa 10. Hanyuma akaba yaje rero guhita abasezeranya ko agomba kuvugana na Minisiteri y'Ubuzima bakaza kugira icyo bakora nk'uko yabitangaje. Umuyobozi rero w'agace ka Ntungamo muri kariya karere witwa Dr. Richard Bakamuturaki akaba yavuze ko bahise bakora ibishoboka byose bavugana na Minisiteri y'Ubuzima hanyuma bahita bizeza ko bagomba gukemura ikibazo cyabo nk'uko yakomeje kujya bitangaza. Ndetse nyuma yo kuvugana na Minisiteri y'Ubuzima ikabizeza ko bagomba kugikemura amaguru mashya, akaba rero bahise basubira mu kazi kabo kugira ngo bakomeze bafashe abaturage ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Yavuze ati rero ati mu by'ukuri ati twavuganye n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuzima witwa Dr. Diana Atwine ati mu by'ukuri atwemerera ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo aya mafaranga y'ababyiruko n'abantu batandukanye mu by'ukuri abashe kuba yabagira. Avuga yuko mu by'ukuri atari leta yigeze ibura amafaranga cyangwa se Minisiteri yagiye isuzugura kuba yabaha amafaranga yabo, ahubwo avuga ko habaho ibibazo bya systeme mu by'ukuri byatumye habaho ubukererwe kugira ngo aya mafaranga yabo babashe kuba bayashyikirizwa nk'uko yabitangarije itangazamakuru muri kiriya gihugu cya Uganda. Ngibyo rero ni imyigaragambyo ikomeye cyane abereye hariya muri kariya gace, aho binavugwa ko harimo n'abagiye bakomereka ndetse baza gutwarwa n'imbangukira gutabara kugira ngo bashe kwitabwaho mu by'ukuri nk'uko amakuru atugeraho akomeza kugenda abivuga. Ngibyo rero no mu Rwanda ngira ngo murabyibuka ko urubyiruko rwagiye rufasha abaturage gushyira amabwiriza cyangwa se gushyira mu bikorwa amabwiriza ya leta yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Nabo babyigeze kubaho cyane cyane mu karere ka Rusizi, bavuga yuko amafaranga bemerewe batagiye bayahabwa. Mu by'ukuri ntabwo bigeze bakora imyigaragambyo yeruye cyane ko mu Rwanda imyigaragambyo ntabwo yemewe, ariko mu by'ukuri nabo bigeze bagaragaza ikibazo nk'iki cyagaragajwe na bano baturage mu gihugu cya Uganda. Reka rero dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye yakomeje kugenda avugwa hirya hano hino ku isi. Abantu 137 nibo bimaze kumenyekana ko bahitanywe n'igitero cy'abagizi ba nabi muri Nigeri. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka araduha inkuru irambuye. Ejo ku munsi wa mbere leta ya Niger yaremeje ico gitero cyakozwe n'abantu bari bitwaje inkoho bari ku mapikipiki hafi y'umupaka wayo na Mali. Leta ivuga kandi ko ico gitero ari kimwe mu bikomeye cyane bikozwe muri ico gihugu mu myaka ya vuba. Ubwo bwicanyi bwabereye mu kigwati kiri hafi y'umupaka bubaye mu gihe hamaze iminsi hibonekeza ibitero inyuma y'itogo ry'umukuru w'igihugu mushasha Mohamed Bazoum.
umuvugizi wa leta Abdurahmane Zakaria yavuze ko ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa Mungu inyuma yaho sentare ijejwe ibwirizwa shingiro yari ihejeje gutangaza icese ko Bazoum ari we yatsinze amatora yabaye mu kwezi kwa kabiri. Mohamed Bazoum azokwimikwa icese ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane mu gihe mu gihugu ciwe harangwa n'umutekano muke kubera ibitero bimaze igihe kirekire bikogwa n'abagwanyi bo mu idini rya Kiislamu bafise icicaro hakurya muri Mali. Abantu 10 barimo umupolisi biciwe mu nzu y'ubucuruzi muri leta ya Colorado muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ayo makuru yemejwe n'umuyobozi mukuru wa polisi y'umujyi wa Boulder muri leta ya Colorado, Maris Harold. Yavuze ko mu bishwe barashwe mu gitero cyagabwe ku nzu y'ubucuruzi kuri uyu wa mbere harimo umupolisi Eric Tully, umwe mu ba mbere bagiye gutabara. Harold yavuze ko umuntu umwe kugeza ubu ari we watawe muri yombi ashinjwa ubwo bwicanyi. Yongeye ko iperereza rigikorwa kandi ko rishobora kumara iminsi igera kuri 5. Ukuriye ubugenzacyaha muri ako karere Michael Doty we yavuze ko batarashobora kumenya neza impamvu zatumye uwo mugabo w'umuzungu watawe muri yombi afata icyemezo cyo kugaba igitero kuri iyo nzu y'ubucuruzi. Gusa yasezeranije ababuze ababo ko bazahabwa ubutabera bubakwiriye. Inzego z'ubutegetsi mu mujyi wa Boulder zo zivuga ko zikomeje ibikorwa byo gushakisha amakuru ku bazize icyo gitero no kuyamenyesha imiryango yabo. Subwa mbere ibitero nk'ibi biba muri leta ya Colorado. Iki kije gikurikira ibindi birimo icyo mwaka wa 2012 cyagabwe mu nzu yerekana sinema mu mujyi wa Aurora n'ikindi cyabaye ku ishuri ryo mu mujyi wa Columbine. Iki gitero kandi kibaye nyuma y'iminsi 8 gusa habaye ikindi mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia cyahitanye abantu 8. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anton Blinken ari Buruseli mu nama y'iminsi 2 na bagenzi be b'ibindi bihugu bigize umuryango w'ubutabarane wa gisirikare OTAN. Ubushinwa n'Uburusiya biri mu byo iyo nama ivugaho. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kambilinde. Umubano w'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi n'Ubushinwa n'Uburusiya urimo amakimbirane cyane muri iki gihe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Ubwongereza na Canada bafatiye ibihano Ubushinwa. Intandaro yabyo ni ikibazo cy'Abawiguru, Abashinwa bo mu idini ry'Abayisilamu biganje mu ntara ya Xinjiang yo mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubushinwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko barimo bakorerwa jenoside. Ubushinwa nabwo bwarishyuye bufatira ibihano abategetsi 10 bo mu bihugu by'umuryango w'ibihugu by'Uburayi. Uburusiya nabwo bumaze igihe buri mu bihano kubera kwigarurira intara ya Crimea yo mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine no guhutaza abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ubushinwa n'Uburusiya bavuga ko ibihano bafatiwe byabateye kwifatanya kurushaho nabo. Baminisitiri b'ububanyi n'amahanga babo Wang Yi na Sergei Lavrov barangije inama y'iminsi 2 mu mujyi wa Nanning mu majyepfo y'Ubushinwa. Mu itangazo ryashoje inama yabo bavuze ko Ubushinwa n'Uburusiya badashobora kwihanganira ko ibihugu by'uburengerazuba byivanga mu bibazo bwite byabyo, gushaka kubategeka gukurikiza demokrasi nk'uko byo biyiyumvira no guhonyora amategeko mpuzamahanga. Ubushinwa n'Uburusiya basabye kandi inama yihutirwa y'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi kugira ngo yige ku myitwarire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko igamije gusenya. Iyi nteko igizwe nyine n'Ubushinwa n'Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa. Barakoze bagenzi bacu badufashije kutugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.com. Mukanya na amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa kabiri yahagurutse Bujumbura yerekeza mu Misiri mu ruzinduko rw'iminsi 3. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Wiri Kaneza.
Perezida Evariste Ndayishimiye yahagarutse ku kibuga c'indege mpuzamahanga ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri. Yagiye ajanye n'abashikiranganji bane barimwo uburimyi n'ubworozi, uhigaga ca leta n'uw'amagara y'abantu hamwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayubaha. Iruhande yaba hari n'abagwizatunga 10 baserukira amashirahamwe akomakomeye mu gihugu, harimwo irikora impuzu, irihingura umwavu w'ikizungu, ari naryo rya mbere rimaze kubaho mu Burundi, akorera mu bisata vy'uburimyi, ugutumatumanako amakuru, guhingura ibinyobwa n'ibindi. Kwa 20 ku kwezi abandi bakozi ba leta bakuru bakurindwi bari baroye mu Misiri kumutegurira urugendo. Kugwa c'indege ntiyashimye kugica bw'amenyesha makuru, ubona ko bari nabakeho mu binyamakuru vya leta gusa bari batumiwe. Ariko ibiro vya perezida bijeje kumenyesha makuru vyasohoye itangazo bivuga ko runo rugendo ruzorangira kwa 2026 ku kwezi, arugiyemwo ku butumire bwa mugenzi we Abdel Fattah al-Sisi, bishimangira ko ibi vyerekana ishaka ry'abakuru b'ibihugu babiri yo gutsimbataza imigenderanire yo gufashanya